Sana kwa. Mandazi na rom. Bintu kura iwo angeye. Viki yang. Mandazi. Sukutera completo de kama mandazi hata hiyo. Manyere ni ndani. Kuna kitu manyere. Ando. Ndege tona ko Syria. Esta vitu ibure tu akini tu na yo kulia mandazi zuku. Ndege besa. Jara tinko ko ino zuku na renda lieti mandazi. Abakandi. Ya kwa nguo mano lengo no kuna kuacha kana ko ina mandazi nduzi no ndoramo. Kamo. Ya bango jingole. Lakini ndio ko ora zuku ndini ndiansu. Asu ko koliros. Koliros. Yani ndo ngene anje da ba dio koros. Amafuta nara gutigara. Oje kwa wati kwa katinye nini. Mata wenda utio kama mandazi ya. Kwa tumeka sana. Ngara tumiko. Afli musu gutigara nyomba. Ndo na tara ba kuma yangu ebangi. Ando tina na kumanya ningi. Yora baro Syria mandazi chiso kukweje. Biko bebi kesa. Mwana tse kwarora. Bako bibeke bisini niza. Rojo. Aromba tena. Bako rosimo inene okulimo kwa. Ko ya mange. Ko ya mange. Mate ngo barore. Ngo bare ruore nga. Mundra wako bole no ko bole. Amandazi arenga kwadi karo kwanda muso. Aha, ngo yo no no yo. Ya mange sa. No afyo mo ha. Akinya masini ya jo ko beli. Akilene. Katia chapa dina mandazi ndio ndio. Oya. Chapa dina mandazi. Wasinyo. Manya tia gara. Aga kwa. Yansi ndi moyongo penyora. Kinanya ora na kingoli. Ana yoro bara ko ke tuba tipo je ni wada no ansa. I wrong with him. Ase o it's a conte bina chora lindazi ni chapati. Una koli lindazi nganya de chapati. Akati lindazi kanyere. Nkiam. Nga no muisanga. Sino buali ka sai. Muisanga. Muisanga one. Buali kerenyo. Lakini muisanga sino buali hapa arukira malieto kaka. Kaka ndio bia 1 2 3 na jesko yugera Nairobi. Buruburu phase 1. Kayole 1. Ani? Acha sabantu bali asa bantu abangaine bakome yani okanya abantu abangaine nabo bachamike to yani nabo Bangaine 1 2 baisanga. Sina ali. Ani baso kisogoro chetu baso metakale. Mwana barongo manya balenge 1 2. Wisanga 1 wisanga 2 kutari wasoma. Okumungainire. Ngatene bitina bya chete bekase kete. Ndikuno. Na exam nataka kuona ona nyano ese ino na wigoro. Tayo tena nyamira no. Wisanga wanir nyamira no. Nyamira no te no tumugirango. Nano jabo somi mbora na tari weta yin. Na marieta busata tore mamono. Na marieta na ko boli ko kwete jinze jiri ndasi ko na boli mo. Ko mendandris. Ko mendandris. Ko itama na ina sinyu kuna ka. Wanda eva ko na era ko raso joru. Na kin. Turo jona ko la tela sara buat. Wisanga dino kimo celebrate Christmas. Yitu kumna diala roje sabuni zeta. Kanga kimo ko. Nyoko na ukina. Ona iga. Kuna ngango mo gose bono yangi kitu bando ko. Yana kabanya si nore, sabuni ko na ukina. Sai. Taro zina tano. Mandazi kwa lile mapema. Nikirani paka ntabia na kimo hospitali yuko kujaga kwa 21 kujaga jaga 24. 24 imisa nere yabo tukere important sana. Imisa hiyo tabeti ko mambi Christmas, mata wa Catholic ras mata ne kansa 25. Wana 24 lirie sako. Yo baraka ke. 25 vole tu. Wana rina ria ujiko iboru na nyarinda. Wana ringi naro sete. Wana 24 yibo tukonga na tole kanisa. Kasheria yoko fukwa 25. Tuasaba emise hiyo important sana. After emise ina liyo posibo ko. Mimi no bwata tibia. Mnaje dimisa? Misa aliyo posibo ko botuko. Radio. Emisa sangabia kwa era. Mbol ko emisa. Saa moja ya botuko. Obe, njengede yarenge ko eko era sasta. Jena ara kwenda penda. Penda tu ara kwenda bakayeza karago akweboro liringa uido kule. Abe bonta baka sasta. Lakini unaona na bakadilika. Story.
Nende aki kenyoro to kobera saa 6 siku. Andi taibobe. Nda bantu nabakabara rinde. Andi taibobe rinde tinkwana wona rumo Catholic. Catholic ngo chabane baba busy. Tari mandazi yo kabate kamete ko kaba kuri bakaba chiko. No manganyo. Ayo da ya makana. Ningirane ni wepi. Ala wansi lingo takatole bana saa moja. Ngaka chiduka. Ona botuka hapo. Eyo 24. 24. Botuko nali mboli kwa nyanya. Ngoma kanya mbo. Chimboli mugako minja tuketali chini. Kai, yari sena ba mukara banga. Ah, bange tole tali nenda kwa nyanya sinja to kwa. Ngoma kanya nyanya senge jongo kate go isana. Ngokate go isana. Mboli resa. No. Mboli na to kwa nyanya 24. Tuali nke ya tigara mambi ya 25. Oye yale ngenyingi. Onya bantu mbaru ti Nairobi banga. Onya bantu mbaru ti Nairobi mwako. Joya kwa wake mambi to ko kere kanisa. Agire ndo katora ali mandazi ne kumanyereri. Kola ya mandazi mambi. Mandazi ali ukabisa. Ne chai usamba. Alafu nkwanera abande talinje bano. Ebuza ne bwente kobo. Ana sinja nzire. Babu kweruzi. Nkwanera abande. Na wato hiyo. Ebuza na bakonyore ngire none lita 10. Banywe kombe lita 10. Lita 10 ebuza uzini ya mondo yom. Dende na gote in yani list ebe lita 10. Inande ni hapa. Ya lita 10 lakini ya vingi. Ile lita 10. Na mandazi lakini ya mange. Lita 10 wana bongo boga. Buse mbonzi bari kujwa bana na baka usawa kaka boko. Mwana garo mukabana ko moyo. Ozi balimo. Anu dia kona kwa rali. Lakini ndio aya mwa bana buse. Aba kaka abuna ko mora. Abuna ko baisanga mora bali. Mora ko mene abana. Ndai kunyi. Ni mata bana ro ro gali abaisanga babiri batatu getani. Imagine nabo kumanya muntu bwebuza. Mwana tali huko nabuza. Na tali kobera na nase bakaka ngaki uko mwali ndasi pia no muchezo chimwenali. Ana mwana kobera uchiga. Ono lende bantu bakunebuza bande kanisa. Kai. Catholic na nyiri. Pole. Nataka uko. Bana buza na actually tali na after kanisa. Banda ba kole kanisa 25. Emise ni important sana. Okoivorwa kwa Yesu Kristo. Ono bali bapota chipesa ngolero bali chianga. Jena agora na itinho tingo golero. Tanto tabwata. Aigo kagolero ke banda yesa budi. Mapema sabudi no sabuzeri chirichiro. Iyo nkoro. Talaki bakongolero na omo. Twaza busikianga. Ono kanisa abuna tose kanisa masabo magoroba bono abuna libiri lya topiri wala bantu bali bagira nebusa bairanire bono ba abukuri ibintu byawe ja bono wala bogoite iyo tangana kugekwe bono stay gwachakire komenya taoni stay gwachakire kobaga kondige taoni. Do you miss these things? Because oroche mbuya stay you celebrate kubone ono mwana yarole jaija ya kwacha kontalrega ona ntwaye korega unukurwanga yiwe chikwaza ono njo mwata matukane ne bintango kara squeeze sugukute yo na enjoy bano sugukute zangiole guys kuchonzi echiche tire korugo sine myaka ene are korumaga 23 to ko nyora ka 24 25 ya yodo ona nto nyora to ko chakobaga waki no mwacha kwa kimore mwaru sino mwata njana chakobaga okay. Ono nyinyi mnatesa, mimi nateseka. Mimi nawafurahisha. Ayo, lono laje holiday yagera abecha. Ono njo de yanengo baliri mu arosire, ono njo nalingo timo. Ikobuna kurugoro 24 abantu akotesa ka kubo bya. Yo mwako ono mosenzi. Weno mosenzi, wene myaka elienda, ono njo mwako ono anyole bahati. Kwa nyore. Na kwa nyore rega. Kai kwa rojo no ane. Kwa tambia mono. Okay, bueno, egasi na roya kubwatira tutebe. Na kio file tinga komisiyo jinza jindo ra chotebe ka umwaka yo moninche tikengenda ka ngakari bokore didi sana mandazi. Sana. Nyora sikukweli era. Ena
chimboli chianyenyetu muntu akabura ukuri Kai. agara nabwata chisho 24 na 25 andekero matuko bunayo nalyo kanyora nayo ni chindu kuchiane family yonse baleka ono toko soka tuensi pie family ngi tuande show Kai. Bano Mwachi gotesa kona gotesa. Umungi nabye ko leka no mse. Bande bons pichi no kuchiane tuande. Bano motigete. Ne mboli banyanya ta aisa ngavuka bata one kinte cy'umuziki nabo mukwenda yo muri kuri kene tu twanyanya ta abano no yesu kukwire nenero. Ade maidara. Mse tinga kieji sana. Bade technique gasi yo kone ngia na nemba at the same time. Bana kuri na bana kumbaganyirire tengaki. Abana baito tigabairane gocha holiday sobu mukegera nebwate family gocha mone ubuyobu nebwato ubuyagite one kana ndo kanyoranga bitu kejo takere ko chengaga ukari ko chengia abantu ono nchino abantu ngo entertain ali tiniyoko ono no kyoja kwa kora jani wali kuchuri kwa barata mo ko te baka gato sambe no nangoko ono na tali aizio kumera abantu nando kwa barata mo ko rais yesu kukwera barata mo Cuando va a cargar con chicas, ya va ahí. Va a tirar chicas así. No es que na nande life ya change. Nanje kwanda biri ko kana ugirendi ne ga linga nyamira. Chikora gara na mama kiri bana rendi. Na bigo samba iko. Chikora samba. Kwa stand bale bana. Lakini sasa abantu bali bami tumori school gabda ndimonya the chance kugenda komirana na family members na close relatives na friends as andozi sumore. It's special ne holiday season. Komirana no musari utaromirana for long, komirana no muibori gose a brother yawe sister is very important. Karoga the chance ne igendera go celebrate and go guri and continue igendera ko kara chisho onye mukaraka family mu kunyara bubu atari bagari munyanyara go keep social distance. Amako batavya chisiko gari bino. Tare moja tukayande nagatima nimate miyega nere mengere gatima bantu bate advantage yo ngalyo kuiro mukunguka Mondoni nali akache go introduce yo musacha yabo sako ndoni nali acha ko ginjero umwana ubu muyiga mbure kati yabo mundu wako cha kwegore nyumba ande nkobere buja mwa sangamo ani moment chiriyo roro muibuli aroro mukoragira mwezi tali nata koragira kerota hiyo lakini sawa koragira kerota lakini keroro komekire sense sana yani nkufila yani presence yani that golden time we spend yali no twale ndo kyao ochikonyu chipotuko lakini otoko I think muy buri ngwe pride arenga ora bantu bana bachirisika toko chicha wachikuru Nairobi wachire kuru siko yense toli gotene naka toende Mombasa nini maybe anaboro lakini umuibuli yerekara koro chenka yako woka goga at least spare gasapa akamu sugukwe agasapa magoro bai muragere muramu bonsi abana baro kero muntu ani ritukirira abeli tukulina na sana na saibu muri you never know by the nekene chance jinjiri wote ndokuba na sugukwe ko charibu mwaka nande ko mwaka ndi nande ndubwate chiki chaino mwaka yo turagera mwaka ndi tokumanya nyasa ukubango bugima bw'abantu na man ande nyasa ka koire chance kira musabire yendo taratumeke yebuye ono minyoka gari ragira na baibori go kiori utana mutari kunyorana negira rituko maybe all they need is your company estari embori ye kwanza is not the same way ranse ekero akoyeribueka gango ya sabe na inwe ayenkonde kara de bingo okay ayengo korokan konda no gutokani ntaba chinkonda ndo goita kono ka kondo kaninga itaba etete kizinda baba kondo kayo Bueno, batenginga nayo mweriga tubatike baragiri kana bora sonjeiga ande bantu baganyete bakore bali emboli bali da mandazi ama abana ba minto chekina batebi andosi asimori ngakie yesa iboretu ngakie mugwanta goteki ngakie ko unify wanyo muntu nare kwa kosere to mwakoyo asumo kaomana rero mwakire simi musaba mabera mutena yesa iburu rero tiga akikuchi mutwa tomenya na omorembe ndo gocha gochengana yesu iboiru kingange to mondonde na man onde biasi obwate wete na kogoserete
musaba mabira onye gwete ngwa kwasita omuntu tengo magereza kwa mwasita za kwasita onye muntu kokoserete nawe kumusaba mabira nero kusayo mwabere twara nkorengi mwabere no mate yako abere ne mwabere ne 2021 niwe kwasa 26 boxing day yego ika mutomere box yego ika tuwa dia geronyo kubata na mutumera kini yego ika 26 tuwa tia na miende yonse aso bugama bugao aniongo sa kokungwari to kimoto ngokondo kwandore nie ama yana kabisa bono ayo kondi kwa kwandi rege tokera kingi nyiri no atwara gushika tigankorere toja to celebrate obuya bwo iburu konya sai bwo kakosi kwa Yesu twebanga ki ebintu binde bya penalty after iboiru nande byarenge binde bire ugly so ngakiye nero tutagere ko ba careful sana anyo to celebrate nande twegere ngakiye nero Yesu iburu twachengira abantu twakora kitorakora in the name of celebrating yatunyore nga after iburu tuga abana bamuraba myaka ebere go chance mbaite tu abange sana ekere roda igwete ngaki umuruti iboiru akabo akaza baita baisi bonse pibe inse yemyaka ebere baka Yesu akaja kutami go jarari akatami go jarari akatami Misiri oje Egypt akaja kusaba ibo pake scandal ye gara igo onyo iboretu egento bunekyo ebinte binge bibena obira happen to represent the blood that was shed now is very vital be on the right ebinte bibembi konyora tako wenda siko past curfew wakulito boli wate kumutu tako wenda siko uzo drive ko drunk utuomerenya si akakuba keumi so enda bwa se bantu balimo kunyo into bibiriro mu merana mu ndagwa kana nicho awakara nicho ba abo chamanye ono lende to avoid kotoka on the wrong place at the wrong time tena sawa avoid it if it's avoidable avoid it and then sawa sisi na moigwa toruma rekani uru Ethiopia uzo Qatar oiken kaga uru Nairobi na ndo ganda go Dubai go tiena otarigo spend the chinsa na waiburi na ba family. Merry Christmas and Happy New Year. Ana no marembo Kristo so kumwancha no komwera butambe misa ito yalira. Aya.